Kad sam se vraćao iz vojske, onda sam ozbiljno razmišljao o tome da ostavim posao i da počnem živjeti kao slobodni umjetnik, pisac. Nemate još nekog u blatu? Možda je Jura u blatu. Možda? Zvečka i Kafka su bili naš internet. Kad bi se pročulo u to vreme u gradu da je tulum, onda na jedan put pol grada ti osvane doma, ne. Tak je nama na Kraljevcu jedno. Pierre Jardin bi izlazio na ovaj balkon, ovako se javio. Dobro jutro, čovječanstvo. I život tamo je bio onak smešan jer je počeo kao neka vrsta komune gdje smo svi dijelili klopu, financije, ovo ono, čak neki puta i odjeću. To je postalo onako jedan središnji punkt u gradu za zabavu i za dobar provod. Mi smo znali ono po noći onda i po šumi tam brijat okolo, pa smo gljive brali. Ova kuća je stvarno živjela. I jako mi je drago da si danas ti u ovoj kući. Meni je bila tu čudna atmosfera na tom Kraljevcu, moram priznati. Ja rekao, dobro, kako je ovo mjesto, kaj je to? Onda su mi rekli da je to od Praljka kuća. Ovo je bila jedna dobra kuća, ovo je bila jedna lijepa kuća i u njoj je bio lijep život. Zaustavi tog manijaka sa tom malokalibarkom, jebem mu mater,